wonim de enti e ma Canada Japan odidi Obinim atemu a oyiyi ni secret a e ma na se ye nyina ya support a ye di akire no Obinim one Obinim timi tuni na gina opemfo so wo ba wonyem tuni na gina ne so be something minute Obinim esa timi hwehwe nkrofo ma so mu asori dem Obinim esa timi bu obi ba wa asori dem se gitum se wo boy enye sa mebu akopem se wo bagi atum se wo boy mandie wo bebu nipa na akopem se nipa ne bagi atum se wo boy ansa na Obinim agyae nipa ne bro yesi ade a yede ye wo anya wo de no so memfa nye obi se ade a yede ye wo anya wo de no sister bla se wotie mi emfa nye obi da ene wodi e untum usik obi ni wachi upesi obi ni wachi wati ase eno ne ma ye dwa Obinim Canada Japan be kan ya yetimi kodi Canada Japan chi na de ye me yakase ni se Florence Obinim sa COVID-19 yi ba ye my sister be was COVID-19 yi ba ye na be block na abekata Obinim ni Canada Japan asem so eti na nkaja ye ntibie obi ye ne ho hawa yade ni besi free system ni mama ye nyina ye ho atoye na obi adwene ho so ati ase na mo ma nche free hi a ye be ho ani se Florence Obinim atwe camera ai phone esi nanim se de matwe de esi manim a wo kase Canada Japan ni no ma wo ye bia no no de nka ni coat na aka ne shirt sister wo boa papa wo boa ade a enka wo coat nka wo shirt ni ye nka ho asem ade a enka wo coat ade bi enka wo coat nka wo shirt wo nka ho asem da wo nka ho asem ka wo kranye wasem Ghana fo be kan say Florence Obinim oto apro ya na Ghana fo keken wokunu de ubegina social media so bobo oto so se malaka se ye nyina ye hwe se oto mproye ampa nka efe ye nyina ye hunu se ampa se na oto ye mproye ma ye nyina ye hunu enti se wo pese ade enka wo coat nka wo shirt no ade na wo se wo ye kaja Usi wo de wo ye shofu maame a wo ye shofu maame e ba ba kire shofu maame se de shofu maame nyumate ka wo on reply Canada Japan ka wo nka hwe nkire Canada Japan na emom ka Canada Japan be hunu no na nka wo ni wo kunu Obinim na nka mo gina Facebook so na nka mo film ano na mo da nyame ase awurade ye de wase be bi mpempe so ade abedure na nka wo nsa hag ni kom na nka agya mo sere na mo yesta na mo di odo na chese ne na ye hunu se se de Canada Japan ka ye nyina nka mo coat kura na aka mo shirt ye kura ye hwe odo bi ni no ma mudi na enam se asem ne ka wo coat ka wo shirt nti na wo ba be yi nsem na no na se na sofu maame nyuma yete sofu maame nyuma te se obi a woda emakuo ano meta hu se Florence Obinim uta preach wo makuo se wo sa ye makuo maame o se yo hu se wo sa uta preach wo se na sofu maame enyuma te se asem bi ba wo makuo na se asem bi ba makuo mu a nsemi basa wodi koto makuo maame anim na makuo adwuma a woye ne se wone de wo hwese wawade a egu ne begina obesiesia wade mu ene nkwala youth aye ba no obeka se de aware ho sem sitie na asem bi ba na edi a maame ne nagina wo mpaibom emamu na watumufu wasiesia asem sana sofu maame sunyumate sofu maame ota ukunu achi ubua ukunu ade bi enya una akachira ne sadadi my dear ade wo ye die enye misro de bi we die enye se na sofu nyumate because ye nimsa sofofo no wo mo ye ni party say ya o mo ye ni party say ya
bechi akakra nti wo a wo ben no wo na abetenetenu nti se mimi kru ni Obinim a me hwe se Obinim entu ne nan emfa nkosi wo pemfo so ana se me hwe se Obinim betwetwa obi aso da bi me di ni wura dem a mekasa kire me kru se da bi mind Bible mu kru bi ansi da me hunu bi da tu kunu fo twati ase eti Canada Japan baba asem wenu ka wo kra wo nyia no nka wo de wo sofo ma menwuma na wo ye nka wo nkasa enka wo Florence Obinim ka wo nkasa kra ma ye nte na mo de wo kan ni se wo ni wo kunu dido mo de ase de kra ba me ni me kunu ni me ma ye da so te ase so ate ase na anka ye hunu se oh we de se we de Canada Japan keka ni nyina nka mu coat na aka mu shirt so ate ase sofo maami wo me bie na no sofo maami nkasa sofo maami wo siesie no mantem sofo maami de eba kukuruhwe ase mu odin nyina wo de kwa urade anim se urade asemu atumi wo se mimi hunu me ntokwa ko ame wo de wo nyankopɔ wo nkubi mame enti asemu a eba yi asema kase ya atomesui urade yi se ye no kora awurade mesrew ananya no kora na nipa ne de tomeso a awurade ka mame di minim nipa ne ntemu asem anase awurade santokwa we die mintimi nkumi gyae ma brabe koma me minim ekunu sofu mame na adwuma no ka wo nna ka wo bompa ye te se de wadwene nya adwuma because wo busa nya me bibi na mmom no se wo fa fon kam na besi wanim na wo so to bi man de ne se wo ntokwa wa hunuku enyese bia Canada Japan ye dinachi o enyese ne nsemu a wo kan nyina ye no kore nti ne ye dinachi ye ni hobi na mmom no sister bla se wutie ensemu ekosumase a wutimu se ewiase ehu ensemu ekosumase ni nyina soso tia na chasa wo se ne wo hunam nyina ewowo Usingina afem. Na se wutimi bu obi se de wo pen wo asole dem. Na se we nyina ekoso de na wo de wo setams bro. Wo setams ebro. Nti Florence Obinim enkanyisa Canada Japan enkanyisa wo beyi na no. Enkanyisa wo beyi Canada Japan ano kora. Wo se asam na Canada Japan kan ye ne en kan coat na kan shirt wo de bebrebe a waka nyina no enye hwe wo de wo te ukunu ho enye no na bebrebe a waka enye ne begu wawade enye ne bese wawade efise ya ka ne Bible mu kura se ya tro ne Bible mu se ukunu unu ukunu te ana wo no oyire te no okobo adwaman no oba wo pe wade afo wade ompe no so agya ne mane nkɔ ne baabi e wo Bible mu Waso pewade afwade wo pene so agya ne mane nkɔ ne baabi eti se wo pewade a enye kasa wo sister enye kasa na wiase nyina behu o eye nyame na edi asem no ubeka wasem kire wo bia wo social media so si entie enkofa hwe ma wo na mom ka wo ka kire nyame a me fi se no na ye the most important and na ye the most best emam because unim nyame pa unim nyame nti ne nkanyisa wo twefo si wani so kra sa obeka bibia kire amansa me yati na emom ne nka wosan ka wo twefo si woni nyankopon so na woni nyankopon di nkomo ka kire rade se rade di abai entokwa ya ebai me de mentime nkomedane ma wo si fom be kontokwa we mame cha wate ase Usi Canada Japan asema waka nka ukotu sister ka ukotu pa ka shirt ka nkasa ka ukotu ka shirt ukunu pefutu papa ne tu kunu fo ne no ma wo ye no na sori dem wo no ehu nyesa nyame difo bi ani asase su anase nyame bofo bi ani asase su mimi ni ani mahunu se Obinim so ye nyame bofo so ye nyame bofo mi ni ani but me nkase bia onye nyame bofo anase onye nyame difo oye nyame difo oye nyame bofo oye nyame angel na mmom oye nipa te sɛ ya
eni pamfonso wo bia ho edru ba bia wo chia wo hunu se wo chia so ate ase edru ba bia wo chia wo hunu se wo chia che obi na tene wo so ate ase ebi omo ben wo no omo suro omo ntimi nka hwecho na emom wo yire de wo sutumi wo okunu sutumi okunu so wo sutumi nti wudini okunu wurafia anasa udu okunu wurafia mo pon asore na udu okunu wurafia papa ne de wasore mani anye ho na opemfo de yetu ye nansi ne yamusai debi papa we de style de change ne ye no foforo debi papa ne de abaya ubo na so me de debi tu kunu fo sister bra enkasa ukunu hwesi kama ukunu yese ma ukunu wo toka e ko twi ba ye nyina ma ewiase una ubo nyumbi usise unya wiase ajapadie nyina na wo hwere okra de mfaso ne wo so Florence Obinim wa na wo boss anyum usise unya wiase ajapadie na wo hwere wo kra ede na ede mfaso na wo benya na adenti na wo fi se ukunu eyesa anoma we nyina wuntimi ntu ukunu efo na wo hwehwe wiase ajapadie ubo nyum we bra yo se ususu se usu na wo pe wiase ajapadie Florence Obinim usu na se usu pe wiase pe wiase ajapadie se nka ankoye woto what you say monye very careful sister bra de ane ya me ya wo muni se mudi nyame di agro sa COVID-19 ba ese colonial virus yi ba ye hunu wo bia ye hunu sofu bia watimi akase menya no aduru yenya wo bia watimi akase ma stop no ensi twam emma biem yenya wo bia de muni mo ane se mo beba betra social media so mo befa funa simonim trending ti se mo pese mo trendi wo wiase se mo pese ye bomu din akosi wiase wie ye nti na mo beka de mo mpe ade ade na ekoso me da bia masema me kan se me enya trending ti ena me sofun nemum nokure kanokure sister kanokure bla kanokure ni chire nipa ne manipa ne ntene wase kanokure nokure ba kope ebi nka wo bi on se wo kanokure bia ohu ahisi wo twa kontompo wo kanokure bia no ohu ahi se wo twa kontompo se sia me begina na me twa kontompo nkrofo be pema sempa but ma me kanokure hwe me hu be ya hi bebre ne bedi matam mi wa so na nipa no de wo ye ne nye de wo ye ne nye de enye de bia masem ba ko pe na me ka se Canada Japan sem a wo kan me be use word bi wo tie me word ya me ba be use Canada Japan sem a wo kan se eye no kura me use word wo se eye no kura ampa dia na chese Obinim or a very wicked man me use word wo ho me se Canada Japan sem a wo kan sister bla se eye no kura ampa na chese Obinim wo se bro se de wasi abu nkrofo ma wo na sore dem ho e wo se wo yabu ne bi eteka e wo se yabu ne bi teka enti Florence Obinim enyi se nka wo beyi ya no kura e ka bibi kura enka wo se wo ma asam ne kɔ na nka ye behunu no sofo maame adwuma sofo maame adwuma ka wo no kunu gina social media so na nka mu dido man dia me do man dia me pew Ewrade ye de wase pempenso ade abedru ye nim kura se ewrade wo de baba bedru sei Ewrade me da wase sana sofu maami nyuma tio sofu maami nyuma sana tie na emom no ye mewre pra obi na kyese wahunu ntokwako na ne we ana wodi nyankopon di kan ye de ya na Jesus ena me papa Jesus o papa bay na ye Jesus ena me papa Jesus ena me urade Jesus hwe kwakon awie ni ana ni Bible mu Florence be ka say sa word ni Bible o se so hunu ntokwakon me urade me nkubi ma urade ya no ope da minim se obi timase a ya no ope se da bia wo be pusu no wo be kanya wo no nyankopon na wasori afi na konwa so ate ase yesi bonsam minimo mimi hunu bonsam da
bonsam say ye no kura me de sa no matena bonsam ono na na tonwom ma Nyankopon wo soro ho na ade a wo ye ne se wo tonwom a ne kiki Nyankopon pa na wo tonwom no ma nyame a nyame timi sori firi na konwa so sori firi na konwa so sa na wo hunu de wonye enti na wo timi ben wrade timi ben wrade nti wrade fa ne se sorry nti sa bi na nka wo se Florence Obinim ye shanko wo timi ka bibi kanya Nyankopon se wrade asemo abai de minia eho anu yie bia minti mini Canada Japan ko yi anu yie na mo wu Nyankopon na me no wo anu yie wo wrade wo na me no wo anu yie enti sane ne beyi nsem wo nyina no mame sane ne beyi nsem wo nyina no mame aye tie enye social bragging ene enye anipadomu bragging ene bema a kire se wawade yekose ufie yese ubibie yese mesima kan ya kan oba ya chon Bible mu se ukuna na se wo yire kobo adwaman na ukoche na upe wade a utimi fa wade umpene so agya na mani kono baby enti ne eye ade a ya choro ne dada enti se wo no ukunu na te na se obi abeka se ukunu abo adwaman ukunu di wei wo yese na ufi se ukunu pe upe ukunu a enye se wo beba beka bia kire obi wafu wade enye ka wo beba beka bia kire obi na kire se wa yese o dabi afa kura na wo no ukunu ne ba bedi dokase ami ehunu se yes ma fa ma de abo mebo no wafa wade sa wate ase na sa wo beyi ano de a ne tese mo asem no mo pese mo haya ne into level bi a mo pese mo haya akoduru se mo pese mo nsem nyina ewo mo fie ne mo mpass nyina epiepie ba bonte because say wo beka na Japan wonya na adweso o kana no atum wo mo ho wo beka du obeba ono beba beka times 10 wo beka mienu ono beba beka times 20 into other sister ade unyum bebre wo ho a wo bo afutuo mpa ade na wo mfa unyum ni bi nhim na wontie wo ankasa wo futuo na wo ma because se me kwa ho kire mana ha me fa unyum ni bi ni matie futuo wom na no sa wo futuo na dwodwoma koma nti se bibi se ekoso na ma wo akoma ekoso a fa bi him na ebo ho mpaye na wonyum no ankasa njeju wakoma na ni Nyankopon kasa adu time bi a was here very careful no ma bi hu adu time bi a was here ni bie wo no ma bi hu kenyisa wo ba bekasa bi kura wo bekasa wo beyi ano kura kase media asemo akanede Japan kan yi nka me coat na aka me shirt aka o coat sister ade enka o coat bia wo meka bi da as die enka o coat so obi ye wade na office asem we die ehun hia mame a onsuso so kura na chese aye nsuso so ba se hu hia ma wa na ya wo suso so adai se obi di matem o Facebook so nipa ni di matem pa but na hu hia ma me nti no me ka bi kire no that means se ehun hia ma me so what you say senka na ehun hia nka se nipa nka me mfi nka me reply because ehun hia but na ehun hia ma me nti me reply nipa no nti sister bra mama yenye very careful ewo ye nuoma bi a yeye na no me hu se ka obinim na ni abra wo pacho na nsen ya wa wo hye nkramofo jela bi a ibi ne ayi a wode atoso wo pacho se obi a waye ne boni bia wo mfa nche no na de wo hunu Yankopon ba wo ba de wo hunu onka sister that means se papa no wo hunu bibia no ma bi eba nyasem ketwa nti adentina mugusu a muyiyi ano adentina mugusu a muyiyi nsem ano ubesa wo ton nsem obi beto ye nyina ye beto bi
Se wo pese wa ye ready se wo beton wo nsam a ye nyina ye betobi ba se Canada Japan betena soka eka na se sister wa mesoso so a wo nsam no de aka na hide empie biem o because when you ready se wo besi wo ntoma bia hata abonte ama obi atobi what you say na se wo ye ready se wo besi wo ntoma ahata abonte dia obi abetobi entoma no obi abeba ka che se sister wo ntoma e dia efe ntoma e wasi hata we dia efe papa obi abeba beka what you say ti me catch Florence Obinim say baby odi asi na won fampem won fa phone sense na nimu biem emere pra Canada Japan na won kana no ntum ma asem no enkoda baby e wo se da won kana no ntum ma asem no eto ntwanye din na me catch Obinim so say ye besre no daddy angel ba ko pe minim se wo fa ni mi o se wo ba ni mi o se onua ni mi o ye besro ya me adwuma de wo ye bi na wa ye bi ene wa boa nipa bebre so wa boa nipa bebre wa gi nipa wa sayarefo yare wa ya de nyame nhiraw wonya okese no mo ye sraw ene o mabi wo wa wo ye no wa sore dem ho adadi ene de ya na ahomete etete ekum yakoma ekum yesunsum ye sraw sa no ma ne nko ade nka obegya amaya kebeye ye de papa ka begya amaya kebeye ye de one se wo bu nkrofo wa sore dem two se wo force nkrofo se mo accept ade a wo munim me pacho ade a wonim wo se chinchina gitum anu ode pa 3 utieti nkrofo so tutu na wo nkrofo man nkrofo sum eso cement ne no man yesrew ye pacho ene die nka obegyan na odi ni nyina ye mpai body ni nyina ye style foforo bi amayanke ye pe daddy ka ne de ye pe na de wo ye de kum ye sunsum tete yakoma ye pacho adwuma de wo ye bi pa wo boa ebi a wo kura wa ho ode nka wanka bi aga na nduru ba bi adure ebi kura nka obi kura wu so ate ase ebi anka obi kura nka wawu obi anhia wo obi ni manka bi anka wawu wo hia wo no wagye no nti adwuma de wa ye no ma bebre ye besrem daddy enji obi ni ye besre papa ye besrem mo no ma mo ye no eye mo famla form maye na no